twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze inshuti za Trek TV. Amahoro. Uyu munsi mu kiganiro Tangara tugiye kuvuga ku nyamaswa yo ku butaka, ikaba ariyo iruta izindi zihari muri iki gihe, inzovu. Iyi rero niyo mbatumiriye kureba muri iyi video kuko ugiye kumenya byinshi utaruzi. Aba subscribers bakomeje kwiyongera ubutitsa, comment na likes nabyo birakenewe, share nayo murusheho. Erega nta wamenya buriya hari n'abandi bakunda inyamaswa ariko batazi aho bazirebera kuri YouTube. Nyamuna barangire Trek TV kuko amakuru ariho nta handi hantu hari na hamwe. Inzovu ni inyamaswa y'inyamabere, ikaba indya byatsi kandi zikaba zikunda kuba mu muryango. Inzovu zirimo amoko agera kuri 3. Hari inzovu zo muri Aziya, izi zikaba ziba nto ugereranije n'izo muri Afurika. Ushobora kuzisanga mu mashyamba yo mu Buhinde ndetse no mu duce twinshi two muri Aziya y'Amajyepfo nko muri Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos no ku kirwa cya Sumatra. Izi zikaba zirangwa n'amatwi ajya kugira ishusho y'uruziga. Hari kandi n'inzovu zo muri Afurika, zikaba ziganje cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Zirangwa no kuba zifite amatwi manini. Aya matwi akaba afite ishusho ijya kumera nk'iy'umugabane wa Afurika. Birashishikaje. Ariko kandi izi nzovu zo muri Afurika tuzisangamo amoko agera kuri 2 ashingiye ku hantu ziba. Hari inzovu ziba ahantu harambuye kandi hari ibiti bitari byinshi, savana, ahantu hateye hatyo niko bahita. Hakaba rero n'inzovu ziba mu ishyamba ry'inzitane. Uzazisanga mu bibaya by'uruzi rwa Kongo, cyane cyane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Centrafrica. Reka tuvuge ibintu 3 bituma inzovu iba inyamaswa yihariye kurusha izindi. Ikintu cya mbere kigaragara ni ingano yayo. Inzovu nyamunini ishobora gupima ibiro biri hagati y'ibihumbi 2,200 n'ibihumbi 6,300. Ni ukuvuga uburemere bw'abantu 150 ubashyize hamwe. Mu burebure uvuye ku kinono ukageza ku mugongo, ipima metero ziri hagati y'3 n'4. Ubwabyo urwara rwayo rungana n'ikiganza cyanjye. Kandi wumve ko ndi mu bantu bazwiho kugira ikiganza kinini. Aha ariko nizere ko wabyumvise neza. Inzovu niyo nyamaswa nini kurusha izindi ihehe ku butaka. Kubera ko dushyizemo n'izo mu mazi, hahita haza barene y'ubururu, ikaba ishobora kugeza ku biro ibihumbi 150. Bivuze ko ikubye inzovu inshuro nka 20 zirenga. Ariko twe turi ku nzovu. Ikintu cya kabiri gituma inzovu iba inyamaswa itandukanye n'izindi ni umutonzi wayo utangaje. Ku nzovu, umutonzi ni igikoresho cy'ingenzi cyane. Ariko mbere na mbere niho amazuru yayo. Ariko nanone uwo mutonzi ufasha inzovu kurisha, kunywa amazi, gukaraba, gusuhuzanya ndetse no guhangana n'umwanzi. Muri make, umutonzi ku nzovu ni nk'amaboko ku muntu. Kugira ngo umutonzi w'inzovu ureshya na metero zirenga 2 ubashe gukora iyo mirimo yose, bigenda gute? Uwo mutonzi ugizwe n'imikaya ikorana hamwe igera ku bihumbi 40. Zirikana ko umubiri w'umuntu ugizwe n'imikaya igera kuri 600 gusa. None ngo inzovu umutonzi wayo wonyine ufite imikaya ibihumbi 40. Nizere rero ko warangije kumva impamvu inzovu ishobora guhinahina umutonzi wayo, ikawugoronzora uko ibyumva, ikawushibura ndetse ikawuzamura cyangwa ikawurambura. Uwo mutonzi ufite imbaraga ku buryo uhirika ibiti. Nanone iyo iri kunywa amazi cyangwa kwiyuhagira, uwo mutonzi wayo uyifasha kudaha amazi angana n'icyo twita ikarabiya, ingunga imwe, litiro 12. Tuzi ko twiga ariyo nyamaswa ndende ku butaka, ikaba ishobora kurisha mu bushorishori bwa metero 5. Ariko inzovu iyo ifashe bwa burebure bwayo bwa metero 4 ikazamura wa mutonzi wa metero 2, birangira imanuye ibibabi cyangwa imbuto biri muri metero 6. Ibyo rero bigahita bigira inyamaswa ya mbere irisha mu bushorishori kurusha izindi zose ku isi.
iyo ni inzovu. Iyi ni Trek TV. Turi mu kiganiro Tangara. Please subscribe. Tugeze ku kintu cya gatatu inzovu itandukaniyeho n'izindi nyamaswa. Bamwe bayita amahembe y'inzovu, ariko mu by'ukuri aya ni amenyo yakuze cyane. Akaba ari abiri, rimwe iburyo bw'umutonzi, irindi ibumoso. Kimwe n'amenyo y'umuntu, aya mahembe y'inzovu agizwe n'icyo bita dentine, kandi akaba ashimangiye mu kanwa kayo mu buryo bukomeye. None se aya mahembe abiri y'inzovu cyangwa se amabwene yayo ayifasha iki? Nkuko twamaze kubibona, umutonzi nicyo gikoresho cy'ibanze ku nzovu. Ubwo rero kubera ko ari igikoresho cy'ingenzi gikeneye kurindwa. Aha rero niho aya mahembe abera ingirakamaro, kuko ameze nk'amacumu asongoye abuze ikintu icyo ari cyo cyose kugera ku mutonzi mu buryo bworoshye. Nanone kandi aya mahembe ashobora guterura, gushibura ibyatsi ndetse no gucukura. Inzovu ishobora no kuyakoresha ishishura ibiti kugira ngo irye ibishishwa byabyo. Byumvikane neza ko umutonzi w'inzovu n'amahembe yayo byunganirana cyane. Tutarava kuri aya mahembe, reka nkubwire ko atangira guhinguka inyuma inzovu igeze ku myaka 3, aho aba areshya na santimetero 10. Akomeza gukura ubuzima bwayo bwose ndetse akaba yageza kuri metero 2 buri rimwe. Reka kandi nkubwire ko nk'uko umuntu agira ukuboko kumubangukira, hakabaho abakoresha iryo ndetse na ba kamoso, inzovu nayo igira ihembe ikoresha kurusha irindi. Iyo iri kamoso usanga ihembe ry'ibumoso ari ryo rishaje kurusha iry'iburyo, ubwo yaba akaryo nabwo ugasanga iry'iburyo ari ryo rikora akazi kenshi. Nongere nkwibutse ko mu by'ukuri aya atari amahembe. Ngibyo rero ibintu bitatu bigaragarira amaso inzovu itandukaniyeho n'izindi nyamaswa: ingano yayo, umutonzi wayo n'amahembe. Nta gushidikanya ko kuba ugeze kuri uyu munota ureba iyi video byatewe n'uko yakuryoheye. None se wayisangije abandi ku mbuga nkoranyambaga zawe nabo bakaryoherwa? Please share. Nagira ngo kandi nkumenyeshe ko iki ari igice cya mbere kivuga ku nzovu muri iki kiganiro Tangara hano kuri Trek TV, ibagezaho amakuru yizewe ku nyamaswa. Tukurarika igice cya kabiri. Mu gusoza,